Ubat George B. Lingdo haka lai puai teri kukulalengkot arjar pusan ulawan poi ha office Deputy Commissioner Riboy District Hanongpo ban pendap ya kejing tap kerteng kejong u bani aireng haka election MDC nakateka constituency haringkat kejingwan senran lang ki noy lambat ki nong kersat ki bahak khmat ki jong u. Hadian bala pendap ya kejing tap kerteng habakran sikilat patai kubor nakaliang ubat George B. Lingdo ulaong. Baka bapelong yu u bu unmi banyakon kadehi bagi babun ki pajba jong ka umroy constituency ki kwa bu nyakon ya kanik election MDC. Shu ulapan paru halor kejing rai kejong u banyakon ya kanik election kumukar tong shimet lani klamseng kadai namar bola dapan mat ya kejing trai kam haki seng pertai baper usyam baki long ki bamjun ne jingmut baki baklak tien da kumne da kumtai. Kawan paibiang siya election Umroy Constituency lembah MDC kabang Tarusnem ini wan dak tadi ang nur konsekri kipaiba Umroy Constituency lah itu mayengan haki Islam juga dap membeli juki buat mentai sisin wan tong MDC wan bu yang sisin lagi cepat mungkin ailat dengan bagan nikmat dan konsumsi secara diskonsep iji ang nur kibabun menteri nam tan konsumsi lejong ini kibabun Mapumlo kabede baki ang kanun kibalong naduk ki po blaseng ke council tam trading license labor license ila ibu kumno ki kita ya payo kami jam tam bede konsumsi na jong tam bede bagi don di mapun ba di office tekam sokar jom sokan dia kepang bagi lipat mo di nong sengkam senjam kebetulan pokok konsumsi na jong ini kelak kita bahaya ki nong senong konsumsi takui kariti bat kendo malong tem riboy kejumi kapang Umroy Constituency kabang nilai bakal kata bobon ba kilongi mong sem ko sa kan thai kna tam banyo tang sinong demi ru kalong sisya ko ba na kabantan spa kali di hajar kali kilongi ni ipat ru bahak po kajay bendri kejumi kidon ki sinong kitaw ibasim ki kli na kabantal jong ki kun ki ti ki bami yen mi sem ajong ki sinong hakaba ka sinong ka sim ki kli na kabantaban ai sinong demi jong ki kun ki hajar iron kam banyatai bah preng juga je bendri kengiru idon ki kenhon ki noksan charge nong ki bala ban ai ta kabantan ki kun ki hajar ka sinong idon pada hati riboy ki jumi ki bagi spa kali ki bay kun wan banyo ta sinong demi jingduk ko ba don buat de habai dei pada bat kenika indon jong liki ang ki patramai ki bumi bentah ta ko ki perkela je kenika council beladap umno ban pentri kami ki Imingidon kampun yang perkat, maki ain nasional nilai syai disebut tangki ain, mereka menteri kampat melolong hati por keberadab. Tigum kini kiki ni hap yang perkat. Kewe gaji ang nur kejungan kalung bah, inbu no ikat school, pan ai jihikai, na kebentar kirong basnong, na kebentar kiseng long kumi, na kebentar kiseng sama. Bakumno kini don bentar sensat snong, kamtam benpai ikut situ ston, benpai lu bagi mang salang, kalong bah im hak tak kor keburang mau kasih mengirai babu. Kini kita kat ni ki kimat ki bangin habi pusan sedang ki nyatai dan juki ki balak ban urlong dan juki ki ban por ban urlong ndai ka soba tadang iyo ban mi kimat council di sedang ni ki nyatai bagi dia mer cimun tamu ki pai ba nang i ke masyai syakmat haka jimpai jola hi ngala thai ki seng seng ma ki nang ilam ki kilo ma teng ka jingya Mirjimut tang arlai ngut kinong ilam hakut jot seng jot kinong mo. Iko pelaran ini balik simat di paiba sipang dakum ni sipang dakum tai. Hari jingkela jong kinong ilam bat kirai ke joki. Karena tak daung so pangilek kumudi pandang solai luit yang kita barokai. Ban haki sam sedang mengalalung amali kuwe mengala. Yo jingkai ni paiba kolong. Ba paiba ke chenia enga ngang chenia ke paiba. Tahi ke bakongsan tam na komentar jong la hakalikan hak thong komentar. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya